परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त को जय गुरु। श्री श्री ठाकुर विधि माने प्रकृतिर चलन को उद्घाटन करी बंचिबा बढ़िबार पथरे चलिबा। चाकरी करुछि माने जे आदर्शर शपथर उपरे राष्ट्रीय संस्था ठिया होइछि तार चाकरी करुछि। राष्ट्रीय संस्थार भी नुहे आदर्शर ही चाकरी करुछि। ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ଆଦର୍ଶ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘିତ ହୁଏ ସେଇଟା ଯଦି ନିରୋଧ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ନିଜର ସର୍ବନାଶ ହିଁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି। ସେହି ଆଦର୍ଶର ବାହକ ହିଁ ଜାତିର ପିତା, ଯିଏକି ନା ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ସନ୍ଦୀପୀ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୁରୟମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି ସିଏ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ବି ନୁହନ୍ତି, ପିତା ବି ନୁହନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 21 ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 255। ଜୟ ଗୁରୁ।